Mejuah-juah manbantana de bapa turang rasendina ibas kesempatan enda mari dage raduras kita pelajari Mazmurta guna wari raya Natal wari ketubuhan Tuhan ta ibas berngi malam Natal. Ijenda nande bapa turang rasendina ibahan kami versi lama ras versi baru Mazmurta guna wari malam Natal. Ijenda ibuat kami nada dasarna do sama dengan D. Versi baruna wari endang engko tubuh mambanta sekalap juru selama ema Kristus Tuhan andekan landen den simbaruman Tuhan randelaman Tuhan o kerina doni randelaman Tuhan pujilah gelarna Maria langit rasdoni arsuraklah ralabalam ilebe Tuhan sebab engkau rekap ia wari endang engkau tubuh mambanta sekala juru selama ema Kristus Tuhan beritakan min berita si meriah karena keselamatan manbanta turikan min kemuliaan naman bangsa-bangsa momokan min perbahanan nasi rajin man kerina jelma idoni Maria langit rasdoni arsuraklah ralabalam ilebe Tuhan sebab engkau rekap ia wari endang engkau tubuh manbanta sekala juru selamat ema Kristus Tuhan marianglah o langit rasdoni argaruguhlah o lawit ras isina kerina mariahlah o jumaras kerina isina batang-batang kayu ikerangan Marialah bersurat
Surak lara lepala ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap ia wari enda Engkau tubuh man banta sekalak juru selamat Kristus Tuhan. Marialah bersurak nai lebe-lebe Tuhan sabab Tuhan ngakimi doni enda alu keadilan na irungguina doni enda ras bangsa-bangsa irungguina alu setia Maria lah langit ras doni surak lara lepala ilebe-lebe Tuhan sabab Engkau rekap ia wari enda Engkau tubuh man banta sekalak juru selamat Kristus Tuhan. Haleluya. Perbahan lias du ipasu-pasu du sinuan puja bekam lawas ije pangan riba